Na. Wa Peter. Hey. O tlo wina 1,000 rand. 1,000 rand ke re bokae? Ke motho ke re motho o tlo wina ni umuntu okozophe uzowina 1,000 rand. Manga phendula ama question ama 3. You have insufficient airtime to... Perfection. Wow. Yeah, that's a remarkable. That's a remarkable. Wow. Tla go versa e video nya rona. Guys, Flex o batla hlalla video nya rona YouTube. Guys, welcome back to my YouTube channel. Nthetjana legend wa se. Guys, share guys. Re search phone, re testa loyalty test. Re to se folela partner ya mthonana. Then re bone o go loyal ka pojwa stuff type shit. Ntjaka nginalma. Ngalifuza. Ngwana ho ke ma. Lejo. Ye? Lethathu. Lena lena go ka ile jona. Mina je 4. 4. So. Thato. O re ke ma? Hasgela. Hayi. Ke ma. O kitse. Hona. Bokae? 063. Ska di bua. Batla mo tla mfounela. Hona taba. Hona taba? Ye wena mo ba follow ke batse. Mpe. O thu. Itlo langretsa so. I take pay, taking it to get here. You have reached the... Nah. Wa Peter. Hey, he's not make sure. You have to, dog. You have to. O febela yo a tima phone je. Go straight up. Phone. Reserve mailing guys. Motivate no. Ntse re le da. Sharp braka nalma. E shona ne o iso. Okay braka so go jetse ne. O tshong o tlo wina ha. Re tlo founela motho wa hao then wena o tlo wina. Re tlo mbotsa ka hore o jela le mang. O tlo describe. Ka tsile o tshwana go thusa re bontsha hore ha o etsetse mferefere. Ha ya mtshepa. O mtshepa. O bitsa mang? O bitsa Nneo. O bitsa Mkwena. O Mkwena. Ha la tshwa la re nka mfunela o tlo go ntate Mkwena. Le nna nna go e ka le jona. E se ke khola bo ma 3 years da. 3 years ha se le nako. Se le nako. Nka re fa number phone tsa e fela re mo zame bra wa ka. Amara ke mtshepa. Plus wa ba sense di at Valentine. Di Valentine. Ho mna 078 078 uska di 363 bata dinka 8196 ke sure ke tsona ya o tlo go bottle fela ke buile dumelang o soka wa phela o tshongo soka ke na le motho wa ho monana ne o tlo wina 1,000 rand. 1,000 rand ke re bokae? Ke motho ke re motho o tlo wina 1,000 rand ke re bokae? 1,000 rand. Okay, o sa tlo botsa fela potso tse 3. Potso tse 3. Motho o tlo kwa ena tlo etsa motho a wine. Wa nkutlisisa? Okay, o swaka. Motho le na le nako e ka ile jona? Le yena? Go tloha 2022. Oh, 3 years. Okay. O mtelele ka bomkhutshwana? O motelele. Ka mmala o jwang?
ke le dark beauty nyana. Ke dark beauty. Okay, o so kopa go tsetsa fela bitso la ke ma. Ke Mokoena ne. Hai. Ga le bo uswa ga le boa. Aura kai at least intelligent. Ha ona thekena le something nyana ke ne ke tla ofa. Batho ndi ne iteleng ke fe batho ka something nyana. Ke re ke tsa content for lona. Ha ba nna theketse tsa for lona. Ndi ne iteleng ke tsetse something nyana. Awatsa bra wa. Sure. College edition. Hey yo, see you guys. Ngithe mina ngiyazi isiZulu, angiyazi isiZulu. Ngine umlandeni, ngine kire ngithi classmate schoolmate hayi sekibilo wathwa nje still singasifunda sonke office hayi sifunda sonke guys. So nangizwa manje ukukhuluma isiZulu angiyazi kuphela ukuthi kuyenzakalani. Ngibonza ukuthi ngiphuma kaqindi ngokungobeza uminyela hayi oza so siswami wayazi ukuthi usenzana ngithi. Okay, ngicela ufake amanamba omuntu wakho. Mina ngiyakhuluma guys. Phela mina ngicindi. Manje icindi ngiphuma nongoma. Wayazi nongoma? Khamga ucindi. Khamga kanongoma. Nongoma. Umzulu. Mzulu mpela. Siyazi. Ngiyasiyazi ngisicine ngo-grade. Hambe ngimekise crash. Kanti awusazi nganongoma. Hayi Zulu hey ochong watsetsa wasibasuthu o khona nkutla mara Kancane ochong ke tlile neng ka if ne ke tsa ba grade 3 ha ke tsa grade 3 how ku next ngiyakuzwa. manyenze mengina 3 years Ugcine kuhlala kanongoma. manye ngezulu ubaba wami ovakashele inongoma. Hayi sifonela umuntu wakho. Usebenzisana? MTN. Ngathi vesmi. Hello putwami. Ngathi kanjani? Ngi right. Bra wami. Nginomuntu wakho ne ngithi uzowina 1000 rand. Ngithi bungayi? Njani? Umuntu wakho nginaye uzowina 1000 rand. Bungaki? Anguzwa mina ngikangiphinda semsebenzeni. Ngithi umuntu wakho uzowina 1000 rand. Mangaphendula ama question ama 3. Ayahlanya. Guys. Fuck out of here, bro. Nah, the bro doesn't want to talk shit. Like, bro, they didn't want to hear shit from me. Like, for real. Nah, he said he. With him 17. Ma got that house. Ungambuza ukuthi who yes. Ungamtshela ukuthi who. How yazi nix. Thank you guys. Siyazi ngenkandla. Bengizothi ngenkandla mina. Ngiyazi ngenkandla. Guys. Akitsi fela ntse go tswela pele guys kopa subscribe like le commenting ke tlo bua Zulu hape kopa le ngite le commenting re saka se jwang di commenting ke a le tshepa siswami nginobani Unobandile kahlongwane. ubandile wangabahlongwane uphuma aphi wena eBergville hayi ngivakashele eBergville obatshele ukuthi eBergville bangifollowe obatshele ukuthi follow eZekV TikTok Instagram YouTube na YouTube. Uzenze njalo? Angizobatshela. Okay. Hayi, ithi siyenze umsebenzi waka fast. Mthejena guys, mara kopela re dizulu saka. If is better. Haksatletsa ntho, haksatla interview bana batho ba ntho. O re singa start manje. You have insufficient airtime to... If we don't come, you guys, resedisa le minutes, guys, ko pa le donate le, resedisa minutes. Eish, thank you flop for content nana. Thank you. Guys, I was lame when I did the verse, but this verse is a Grammy verse.
It's a grammar verse.